Ikaze kuri mwe mwese abakurikiye televiziyo Kirizimwe aho muherereye hirya no hino, mbahaye ikaze makuru ya none mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Pierre w'urukundo. Reka tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Cardinal Jean Claude avuga ko Kiliziya idashobora kuguma kubaho hatabayeho kwemerera abagore guhabwa ubupadiri. Ni inkuru turi buze kugarukaho mu makuru yacu arambuye. Mbere y'urugendo rwe muri Afurika, Papa Leo wa 14 yagarutse ku ruhare rw'indege mu kubaka aho gukoreshwa mu ntambara no gusenya. Ni inkuru irambuye turaza kubagezaho mu makuru yacu. Mu gihe abepiskopi gatolika mu Rwanda bamaze igihe mu mwiherero w'iminsi 2 wa Caritas, haribazwa nyuma y'uko diocese ya Ruhengeri yashimiwe kuza ku isonga mu gufasha abatishoboye mu nteko rusange ya 23 ya Caritas Rwanda yabereye kuri Centre Saint Vincent Paloti Igikondo kuva tariki ya 23 kugeza tariki ya 24 Werurwe 2026. Diocese ya Ruhengeri yashimiwe uruhare rudasanzwe mu gufasha abatishoboye, aho imaze imyaka 3 yose yikurikiranya iza ku isonga mu gukusanya inkunga y'ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Haribazwa niba imishinga ya Caritas Rwanda itagiterwa inkunga na leta igiye guhagarara. Ni inkuru irambuye turaza kubagezaho. Mu yandi makuru kandi ajyanye na politiki twaguteguriye, u Rwanda rwamaganye ibinyoma by'uko rwashatse kwica umugore wa Tishidaki. Ni inkuru irambuye turaza kubagezaho. Turaza kubabwira kandi ko Dr Frank Habineza yatorewe kuba umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda. Turaza kubigarukaho mu makuru yacu arambuye. Ati kwiteza imbere tubikesha umutekano twazaniwe na Perezida Paul Kagame. Ni inkuru irambuye turaza kubagezaho ivuga ku bayisilamu mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda kandi n'iza Tanzania zaganiriye ku kibazo cy'umutekano ku mipaka ihuriweho. Turaza kubigarukaho mu makuru yacu arambuye. Mu makuru y'imikino kandi turaza kukubwira ko RSSB Tigers yerekeje muri Afurika y'Epfo. Ni inkuru irambuye turi buze kubagezaho. Turaza kubagezaho kandi ibyo wamenya mu mikino ya FIFA Series 2026 u Rwanda rugiye kwakira. Na makuru arambuye turaguma kubagezaho. Mu makuru yacu kandi turaza kuyasoza tubabwira ku tuntu n'utundi, aho ngo icyuya cyo mu kwaha ku mugabo gishobora gutuma umugore we amererwa neza. Aya makuru yose hamwe nane twaguteguriye turaje tuyakugezeho mu buryo burambuye. Ukomeze gukurikira televiziyo Kirizimwe, unakore subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye hano kuri televiziyo Kirizimwe. Nuko Gabrieli atumwe n'Imana kuri Mariya amushyira amakuru y'ijuru. Mariya akimara kuyamenya muri iyo minsi yarahagurutse agenda yihuta azamuka imisozi ajya kumenyesha ayo makuru mubyara we Elizabeti. Bavandimwe, amakuru ni ingenzi mu buzima. Kurikira televiziyo Kirizimwe umenye amakuru agezweho uhereye iwanyu mu muryango remezo Central Diocese mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kurikira televiziyo Kirizimwe umenye amakuru ya politiki mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, amakuru y'imikino n'imyidagaduro n'amakuru mu buzima ndetse n'ibindi byose ukeneye mu makuru hano kuri televiziyo Kirizimwe. Genda televiziyo Kirizimwe uri ingenzi ku mubiri no kuri roho. Ikaze mu makuru yacu arambuye mukomeje kugezwaho nanjye Jean Pierre w'urukundo. Cardinal Jean Claude avuga ko Kiliziya idashobora kubaho hatabayeho kwemerera abagore guhabwa ubupadiri. Ni inkuru dukesha The Catholic Herald ivuga ko inyandiko yasohoye ku ya 3 Werurwe n'ubunyamabanga bukuru bwa Synod yerekana ko ibyavuye mu itsinda ry'inyigisho nimero 5 ryashyizwe mu gusuzuma uruhande rw'umugore mu mibereho n'imiyoborere ya Kiliziya. Ni imwe muri raporo nyinshi zasabwe na Papa Francis nyuma y'inama rusange ya mbere y'inteko rusange ya 16 isanzwe ya Synod y'abepiskopi.
hagamijwe gucukumbura ibibazo bidashobora gukemurwa mu nteko ubwayo no kumenyesha icyiciro gikurikira. Mu ijambo ryaherekeje iki gitabo, Karidinali Mario Greek yavuze ko impaka zigomba kumvikana mu buryo bwagutse, agira ati iyo tuvuze uruhare rw'umugore mu buzima bwa Kiliziya tugomba kumenya ko mbere na mbere ari ikibazo cy'umuco. Hagaragaye ko kenshi na kenshi uburyo bwo kwizera kubaho kugenwa n'imico nimwe aho gushingiye ku ndangagaciro z'ubutumwa bwiza. Avuga ko Kiliziya igomba kwemeza ko inshingano zayo ziteza imbere kubahiriza uburenganzira bwose bwa buri muntu no gufasha mu gukurikiza umuhamagaro wa buri muntu. Naho mbere y'urugendo rwe muri Afurika, Papa Leo wa 14 yagarutse ku ruhare rw'indege mu kubaka aho gukoreshwa mu ntambara no gusenya. Papa Leo wa 14 yashimiye sosiyete y'indege y'Ubutaliyani Ita Airways ku ruhare rwayo rwo gutwara papa mu ndege mu ngendo za gishumba. Agaragaza ko ababazwa nuko indege zikomeje gukoreshwa mu ntambara mu gutwara urupfu no gusenya. Mu gihe habura iminsi 20 gusa ngo atangire urugendo rwe rwa gishumba mu bihugu bya Afurika ruzamujyana mu bihugu 4 byo muri Afurika, Papa Leo wa 14 yakiriye itsinda ry'abayobozi n'abakozi ba ITA Airways, sosiyete y'igihugu cy'Ubutaliyani. Mu ijambo yabagejejeho, Papa yashimiye uruhare rwabo mu mirimo bakora we n'abandi bayoboye Kiliziya Gatolika mbere ye bagiye bungukiraho. Yashimye ubunyamwuga n'ubunararibonye bwabo, agaragaza ko batuma habaho umwuka mwiza mu ndege. Kuri Papa rero n'itsinda rimuherekeza ndetse n'abanyamakuru bakurikira ingendo ze bashima iyo serivisi. Yagize ati mu gutwara Papa mu ngendo ze mufasha mu gutuma izo ngendo zirangwa n'umwuka w'umuryango aho icyubahiro kijyana n'ubwitange. Papa Leo wa 14 yavuze ko guhura nabo byamuhaye umwanya wo kubashimira ndetse ku giti cye no mu izina rya Kiliziya muri rusange kubera serivisi nziza kandi y'agaciro gakomeye bakomeza gutanga. Yagaragaje ko ingendo za Papa ari ikimenyetso cy'ubutumwa bwa Mutagatifu Petero muri iki gihe, kuko aho ajya hose abajyanye ubutumwa bw'amahoro. Ati inzira anyuramo zigomba kuba ibiraro by'ubusabane, ibiganiro n'ubuvandimwe. Nubwo bimeze bityo ariko, Papa yanenze ikoreshwa ry'indege mu ntambara aho zikoreshwa mu guteza ibisasu no guteza ubwoba. Yagize ati indege zigomba guhora zitwara amahoro, ntizigire aho zihurira n'intambara. Nta muntu ukwiye kubaho afite ubwoba ku rupfu n'isenyuka bishobora kumugwaho bivuye mu kirere. Papa Leo wa 14 yanibukije ibihe bikomeye by'intambara zo mu kinyejana cya 20 zirimo n'intambara z'isi aho ibitero by'indege byahitanye abantu benshi. Agaragaza ko byari bikwiye kuba byararangiye burundu. Ati nyuma y'aho amateka ababaje byari bikwiye ko gutera ibisasu hifashishijwe indege bihagarikwa burundu, ariko biracyakomeje ndetse n'iterambere mu ikoranabuhanga riri gushyirwa mu murongo w'intambara. Ibi si iterambere ahubwo no gusubira inyuma. Mu gusoza, Papa yongeye gushimira abakozi ba ITA Airways ku bufasha batanga mu gushyigikira ubutumwa bwa Papa bwo kwamamaza amahoro n'ivanjiri. Yagize ati mu bihe turimo ni ingenzi kurushaho gushyira inzira z'amahoro mu kirere. Ndabashimira kandi kuko mu butumwa Nyagasani yampaye nzi neza ko mbafiteho inkunga. Dukomeje n'amakuru twaguteguriye. Haribazwa nyuma y'uko Diyoseze ya Ruhengeri yashimiwe kuza ku isonga mu gufasha abatishoboye mu nteko rusange ya 29 ya Caritas Rwanda yabereye muri Centre Saint Vincent Paloti Igikondo kuva tariki ya 23 kugeza ku ya 24 Werurwe 2026. Diyoseze ya Ruhengeri ikaba yarashimiwe uruhare rudasanzwe mu gufasha abatishoboye, aho imaze imyaka 3 yikurikiranya iza ku isonga mu gukusanya inkunga yo kwezi k'urukundo n'impuhwe. Haribazwa kandi niba imishinga ya Caritas Rwanda itagiterwa inkunga yaba igiye guhagarara.
Hirya no hino mu Rwanda imishinga itandukanye ya Caritas Rwanda yagiye igira uruhare rukomeye mu kuzamura imibereho y'abatishoboye by'umwihariko mu nzego z'ubuzima, imirire, uburezi n'imibereho myiza. Icyakora imwe muri iyo mishinga yahuye n'imbogamizi zikomeye nyuma y'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika zimwe mu nkunga zatangwaga binyuze muri USAID. Ibyagize ingaruka ku bikorwa byakorwaga mu Rwanda. Diyoseze ya Nyundo iri mu madiyoseze 9 yagizweho ingaruka n'icyo cyemezo nk'uko byagarutsweho na Padiri Jean Paul, umuyobozi wa Caritas ya Diyoseze ya Nyundo, mu kiganiro yagiranye na Kinyamateka, aho yagaragaje imishinga yari ifite uruhare runini mu gufasha abatishoboye yakomwe mu nkokora. Yagize ati imwe muri iyo mishinga yakorwaga iwacu harimo Igire Gimbuka wafashaga abana bavuka mu miryango ifite ubwandu bwa virusi itera sida. Hari kandi Gikuriro kuri bose wari umushinga munini ufite ingengo y'imari ihanitse wafashaga abatishoboye muri rusange by'umwihariko mu guteza imbere imirire myiza, kurwanya igwingira no gufasha amarerero. Ihagarikwa ry'iyi mishinga ryagize ingaruka zitandukanye zirimo guhagarara kwa serivisi zimwe na zimwe z'ingenzi, kugabanyuka ku bufasha ku miryango itishoboye ndetse n'ihungabana ry'akazi ku bakozi bamwe bari bashinzwe kuyishyira mu bikorwa. Mu rwego rw'ubuzima by'umwihariko ibikorwa byo gukurikirana abana bafite imirire mibi no gufasha abari mu byiciro byugarijwe n'indwara byaragabanyutse. Mu burezi n'imibereho myiza, amarerero n'ibigo byunganirwaga n'iyi mishinga byahuye n'ibibazo byo kubona ibikoresho n'inkunga bikenerwa mu mikorere ya buri munsi. Hari kandi imiryango yari yaratewe inkunga mu buryo bw'imibereho n'iterambere by'ubukungu yasubiye inyuma kubera guhagarara kw'inkunga yahabwaga. Nubwo bimeze bityo, Padiri Jean Paul agaragaza ko ibi byababereye isomo rikomeye ribibutsa ko kudashingira ku nkunga z'amahanga ari ingenzi mu kubaka Caritas irambye. Ati ibi byatweretse ko igihe cyose tugicungira ku nkunga z'amahanga tutaba twubaka Caritas ihamye. Niyo mpamvu turi gufata ingamba zo kwishakamo ibisubizo birambye. Muri izo ngamba harimo gushaka imari mu mishinga ibyara inyungu nko gushora mu bigo by'imari, ubuhinzi bugezweho, kugura no guteza imbere imitungo itimukanywa, imirimo, inzu z'ubucuruzi ndetse n'imishinga ijyanye n'amacumbi. Padiri Jean Paul kandi yatanze urugero ati Diyoseze ya Nyundo twamaze gushora imari mu karere ka Bugesera, aho turi kubaka ibikorwa by'ubucuruzi hafi y'ahateganyijwe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Turateganya kandi kuhabyaza umusaruro binyuze mu kubaka inzu z'amacumbi zizajya zakira abashyitsi. Diyoseze ya Nyundo yatangaje ko kandi yamaze kugura ubutaka burenga hegitari 1 aho yashoyemo arenga miliyari 55 z'amafaranga y'u Rwanda mu rwego rwo gushyiraho ishingiro ry'iterambere rirambye ridashingiye ku nkunga z'amahanga. Musenyeri Anaclet Mwumvaneza, umwepiskopi wa Diyoseze ya Nyundo akaba na perezida wa Caritas Rwanda mu nama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, nawe yemeje ko ihagarikwa ry'inkunga ryagize ingaruka zikomeye, haba izaturutse muri USAID ndetse no mu bafatanyabikorwa baturuka mu Bubiligi by'umwihariko mu ishami ry'ubuzima. Yagize ati mu mwaka wa 2025 imwe mu mishinga yaterwaga inkunga na USAID yarahagaze ndetse n'iyo twakoraga ku bufatanye n'Ububiligi iragabanyuka cyane mu rwego rw'ubuzima. Ku bijyanye n'ahazaza h'iyi mishinga, Musenyeri Mwumvaneza yavuze ko atemeza ko izasubira ku rwego yari iriho mbere. Ati dufite abafatanyabikorwa batandukanye kandi nitubona amahirwe ibyo turi gutegura bikagenda neza imishinga izakomeza, ariko nanone twiteguye ko ishobora no kudasubira uko yari imeze mbere, tugakomeza dushingiye ku bushobozi dufite. Muri rusange ihagarikwa ry'inkunga ya USAID ryabaye ikigeragezo gikomeye kuri Caritas Rwanda, ariko rinabera amahirwe yo kongera gutekereza ku buryo bwo kwigira no gushyiraho ingamba zirambye zizatuma ibikorwa byayo bikomeza hatitawe ku ihindagurika ry'inkunga z'amahanga.
Dukomeje n'amakuru twaguteguriye muri politike. U Rwanda rwamaganye ibinyoma by'uko rwashatse kwica umugore wa Kisekedi. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye ibinyoma by'uko abo mu nzego z'umutekano b'u Rwanda bashatse kwica umugore wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari we Denis Nyankelu Kisekedi wari ucumbitse muri imwe muri hoteli zo muri Amerika. Ni itangazo ryashyizwe hanze na Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 25 Werurwe 2026. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umwe mu itsinda ry'abashinzwe umutekano b'u Rwanda utari ufite intwaro yahuriye n'abashinzwe umutekano bo mu itsinda ryabo muri RDC mu kirambi cya hoteli yi Washington DC cyemerewe kugendwamo n'abashyitsi bose. Ambasade yavuze ko impamvu ubushinzwe umutekano yahuye nabo muri DRC ari uko yaba itsinda ryo mu Rwanda n'iryo muri Kongo yari acumbitse muri hoteli imwe. Uyu munyarwanda yangiwe gukoresha accessoire n'abashinzwe umutekano bo muri DRC, ibintu Ambasade y'u Rwanda ivuga ko bitari bikwiye ndetse ko ari imyitwarire mibi kuko aho hantu nta muntu n'umwe wari uhakumiriwe. Iti ni ibintu bidakwiriye ndetse bikaba imyitwarire idahwitse yagaragarijwe ahantu buri wese afite uburenganzira bwo gukoresha. Icyakora ikibazo cyahise gikemuka ibintu bitabaye bibi cyane. Yakomeje ivuga ko nyuma y'ibyabaye uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhindura hoteli. Icyakora itangaza ko abanyarwanda bahohotewe ndetse bafatwa amashusho n'abantu batazwi mu gihe basakwaga bava muri iyo hoteli. Ambasade y'u Rwanda yakomeje igira iti nubwo habaye ubwo bushotoranyi, itsinda ry'u Rwanda ryatuje rigaragaza ubunyamwuga nk'uko ribuhorana ibihe byose, yirinda amakimbirane ayo ari yo yose yashoboraga kuvuka. Ni itangazo rishyizwe hanze nyuma y'ibinyoma by'abanyekongo n'abatifuriza neza u Rwanda bivuga ko inzego z'umutekano zarwo zari zigamije kugirira nabi umugore wa Perezida wa Kongo Denis wari ucumbitse muri iyi hoteli. Ambasade y'u Rwanda muri Amerika yakomeje ivuga ko nubwo byagenze gutyo bitabujije abantu barimo n'umuvugizi wa RDC gusakaza ibinyoma ku byabaye mu kiganiro n'itangazamakuru yakoze mu ijoro ryashize. Ati ibi binyoma biteye isoni kandi bikwiriye kwirengagizwa ndetse bikamaganwa. Umuyobozi wungirije wa Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Asime nawe yagarutse kuri ibi binyoma asubiza uwabikwirakwizaga ko gutekereza ibyo ari ubugoryi. Ati ninde uzajya kwica afite imodoka ya Ambasade? Muri gushaka kwibonekeza mwifashishije imitwe y'inkuru zitagize icyo kizivuze, hoteli yagenewe buri wese kiretse iyo yafashwe yose. Dukomeje n'amakuru twaguteguriye. Dr Frank Habineza yatorewe kuba umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda. Kuri wa 19 Werurwe 2026, Dr Frank Habineza yatorewe kuba umuvugizi w'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki NFPO. Dr Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije DGPR yasimbuwe kuri uyu mwanya Muzana Alice wo mu ishyaka rya PSD riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage. Ingabire Nema Eugenie wo mu ishyaka UDPR riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi yatorewe kuba umuvugizi wungirije wa NFPO. Gisagara Theoneste wo mu ishyaka PR riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu we yatorewe kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'iri huriro. NFPO yanashyizeho komisiyo mbonezabupfura no gukemura amakimbirane ishinzwe gahunda ibikorwa by'ihuriro n'ubufatanye n'izindi nzego n'ishinzwe itumanaho no kungurana ibitekerezo. NFPO igizwe n'imitwe ya politiki 11 ikorera mu Rwanda: FPR Inkotanyi, PR, UDPR, PDI, PSD, PPC, PDC, PSR, PSP, PS, Imberakuri na DGPR.
kwiteza imbere tubikesha umutekano twazaniwe na Perezida Paul Kagame. Ni inkuru dukesha abayisilamu bo mu Rwanda. Abayisilamu bo mu Rwanda bavuga ko kwiteza imbere babikesha umutekano bazaniwe na Perezida Paul Kagame. Babitangaje kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Werurwe 2026 mu gikorwa cyo guhura no kuganira na Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri BK Arena. Mu buhamya bwatanzwe na Haji Isa Hakizimana washinze restaurant ya Visit Rwanda Isa Coffee izwi i Nyamirambo ahazwi nko mu Marangi, yagarutse ku rugendo rwe rw'iterambere akesha imiyoborere myiza. Ati mu mirimo, mu mashuri n'ahandi abayisilamu dufatwa nk'abandi banyarwanda, nta kibazo cyo gutotezwa nk'uko byahoze muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Ni ibintu dushima, byose tubikesha uwadusubije agaciro. Yanavuze ko leta y'u Rwanda yatanze amahirwe angana kuri bose ndetse igakuraho ivangura mu banyarwanda, hakaba bibona mu banyarwanda kuruta uko bibona mu moko, kandi bikaba biha amahirwe yo gukorera aho ariho hose mu gihugu. Umushoramari mu rwego rw'uburezi akaba n'uwashinze kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga UTB Hajati Mukarubega yavuze ko Perezida Kagame yamubereye icyitegererezo mu buzima, abiheraho asaba abayisilamu kurera abazasiga umurage mwiza. Yatanze ubuhamya bwaho yahereye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yatangiye ubucuruzi buciriritse ahereye ku nguzanyo ya banki, agakomeza kubwagura kugeza ashinze kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga UTB Hajati Mukarubega. Avuga ko kuba abantu babasha gukora bagatera imbere byose bituruka ku mutekano igihugu kiba gifite. Ati ntawabura kuvuga ko umutekano ari inkingi y'iterambere, kuko udahari ntawakora ngo bigende neza. Turashimira rero ko no kuba yarahaye umugore agaciro akisanga mu iterambere ry'igihugu ari ikintu cyiza cyane. Insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti twishimire imiyoborere myiza mu Rwanda yaduhaye agaciro n'ubwisanzure mu myemerere. Ingabo z'u Rwanda n'iza Tanzania zaganiriye ku kibazo cy'umutekano ku mipaka ihuriweho. Abayobozi b'ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Tanzania TPDF bahuriye mu karere ka Karagwe mu nama ya 15 y'abayobozi b'ingabo bakorera mu mipaka ihuriweho n'ibihugu byombi, igamije gukemura ibibazo by'umutekano byo mu mipaka no gukomeza kunoza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Iyi nama izamara iminsi 3, yatangiye kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 ikazageza ku ya 26 Werurwe 2026. Ihuje diviziyo ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka za RDF na brigade ya 202 y'ingabo zirwanira ku butaka bwa TPDF zikorera mu duce twegereye umupaka uhuza u Rwanda na Tanzania. Itsinda rya RDF riyobowe na Major General Ruki Karusisi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka, mu gihe irya TPDF riyobowe na Brigadier General Gabriel Elias Kwirigwa, umuyobozi wa brigade ya 202 y'ingabo zirwanira ku butaka. Ku munsi wa mbere aba bayobozi basuye uduce tw'ingenzi twegereye umupaka hagamijwe gusuzuma ibibazo by'umutekano bihari no kuganira n'abaturage bahatuye. Ni ingendo zibanze kuganiriza abaturage kwirinda kwambuka imipaka mu buryo bunyuranyije amategeko, ndetse no kwirinda kuroba mu buryo butemewe mu mazi asangiweho n'ibihugu byombi. Aya matsinda yasuye uduce duturiye umupaka turimo imidugudu ya Nyarubuye na Katwe yo mu karere ka Kiyerwa, ndetse no mudugudu wa Nyakakoni mu murenge wa Kayisho ku ruhande rwa Tanzania uhana imbibi n'umurenge wa Rwimiyaga mu Rwanda. Aho hantu harangwa n'inzira zitemewe zirimo ibiyaga, inzuzi n'ibishanga, by'umwihariko umugezi w'Akagera
bikunze gukoreshwa mu kwambuka mu buryo butemewe. Abayobozi bagaragaje ko aha hantu ari ahifashishwa cyane mu bucuruzi bwa magendu n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko bambukiranya imipaka. Bashimangira ko hakenewe ingamba zihutirwa zo kubikumira no kongera imbaraga mu gufatanya n'ubufatanye bugamije guhagarika ingendo zitemewe no kurushaho kubungabunga umutekano ku mipaka muri rusange. Ni televiziyo Kiriziya ukomeje gukurikira, reka tubagezeho amakuru y'imikino twaguteguriye. RSSB Tigers yerekeje muri Afurika y'Epfo. Ikipe yihariye y'u Rwanda mu mikino ya BAR ihuza amakipe yabaye mbere iwabo. RSSB Tigers yerekeje muri Afurika y'Epfo aho iri rushanwa rizabera muri iki gitondo cya tariki ya 25 Werurwe. Nibwo ikipe ya RB Tigers yahagurutse i Kigali yerekeje muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Pretoria ahazabera iri rushanwa rigiye kuba ku nshuro ya 6 aho rizatangira tariki ya 27 Werurwe kugeza tariki ya 5 Mata 2026. Ni ikipe ihagurukanye n'abakinnyi 12 bayobowe n'umutoza mukuru Henry Mwimuka, aho azungirizwa na James Maye wahoze atoza APR ndetse na Kenneth Gasana. RSSB Tigers ihagarariye u Rwanda muri iyi mikino, niko akaba ari ku nshuro ya mbere aho inshuro 5 ziheruka u Rwanda rwahagarariwe n'amakipe arimo Patriots, Reg ndetse na APR. Uyu mwaka ikipe ya RSSB Tigers niyo izahagararira u Rwanda isimbuye ikipe ya APR BBC yikuye muri iri rushanwa ku munota wa nyuma. RSSB Tigers yahagurukanye n'abakinnyi 12 bayobowe n'umutoza Henry Mwinuka. Mu bakinnyi 12 ikipe izifashisha nk'uko twabivuze haruguru harimo batandatu ba APR BBC bayobowe na Axel Mpoyo, Ntore Habimana, Ndizeye Dieudonné, Mangoki Matiang, Tefal Leonardi na Jera na Great Leonard. Aba bakinnyi bakiyongeraho umutoza James Mayer wungirije. Umutoza James kandi usanzwe atoza ikipe ya APR BBC yajyanye na RSSB Tigers. Abakinnyi basanzwe muri Tigers bajyanye nayo ni Antio Jackson, Steven Paul Ako Kiza na Kepler BBC ndetse na Flaha Kado de Dieu Waleg BBC. Uretse Tigers BBC, andi makipe azakina ni Kalahari Conference, ni Johannesburg Giant yo muri Afurika y'Epfo, Al-Ahly Tripoli yo muri Libya na Dar City yo muri Tanzania, Nairobi City Thunder yo muri Kenya na Petro de Luanda yo muri Angola. Itsinda rya Sahara Conference ririmo Faith Union Sport Rabat yo muri Maroc, hazabera irushanwa Al-Ahly yo muri Misiri, ASC Ville de Dakar yo muri Senegal, Club Africain yo muri Tunisia, JCA Kings yo muri Côte d'Ivoire na Macton Flyers yo muri Nigeria. Amakipe 4 azitwara neza muri buri tsinda azahurira i Kigali mu Rwanda mu mikino ya kamarampaka ya nyuma izabera i Kigali kuva tariki ya 22 kugeza tariki ya 31 Gicurasi 2026. Iri ni rimwe mu marushanwa ya basketball akurikirwa n'abatari bake ku isi, dore ko mu mwaka ushize wa 2025 ubwo ryegukanwaga na Ahly Tripoli ryakurikiwe n'abarenga ibihumbi 140 baturutse mu bihugu 214, abagera kuri miliyari 1.2 barikurikiranye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni ibiki wamenya ku mikino ya FIFA Series 2026 u Rwanda rugiye kwakira muri uyu mwaka?
Igihugu cy'u Rwanda kigiye kwakira imikino ya gicuti mpuzamahanga itegurwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Series iteganyijwe kuba hagati ya 26 kugeza kuri 30 Werurwe 2026, aho ibihugu 8 bigabanyije mu matsinda abiri. Aya marushanwa agamije guhuza amakipe y'ibihugu bituruka ku migabane itandukanye akabona amahirwe yo gukina imikino ya gicuti ku rwego rwo kwimenyereza gukina imikino n'ibihugu bikiri ku yindi migabane bidahuriye mu mpuzamashyirahamwe imwe. Uretse urw'imisozi igihumbi hari n'ibindi bihugu bizaberamo iyi mikino ya 2026 ari byo Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico na Uzbekistan, aho buri gihugu kizakira itsinda rimwe rigizwe n'amakipe 4. Bitandukanye nuko mu Rwanda ruzakira amatsinda abiri, aho itsinda rya mbere rizakinira kuri Stade Amahoro ririmo u Rwanda, Kenya, Grenada, Estonia, naho itsinda rya kabiri rikazakinira kuri Kigali Pele Stadium rigizwe na Tanzania, Amaku, Aruba na Liechtenstein. FIFA Series ni iki ubundi? Ku batazi ibijyanye na FIFA wasobanura ko FIFA Series ari iki? FIFA Series ni gahunda nshya yashyizweho na FIFA igamije kongerera amakipe y'ibihugu amahirwe yo gukina imikino mpuzamahanga, cyane cyane adakunze guhura n'andi aturuka ku migabane itandukanye. Kwa 16 Ukuboza 2022 nibwo FIFA yatangaje igitekerezo cy'iyi mikino, maze ku ya 16 Werurwe 2023 nyuma yo kongera gutorerwa kuyobora FIFA mu nama ya 73 ya FIFA Congress yabereye i Kigali mu Rwanda, perezida wa FIFA Gianni Infantino yemeza ko aya marushanwa agiyeho, atangaza ko ku nshuro ya mbere azaba muri 2024 akazajya aba buri myaka ibiri. Imikino ya mbere yabaye muri Werurwe 2024 mu gihugu cya Misiri ku mugabane wa Afurika, aho amakipe yashyizweho mu matsinda atandukanye, buri tsinda rigizwe n'ibihugu 4 bigakina imikino ya gicuti ariko ifite isura y'irushanwa, aho amakipe yo mu itsinda rimwe abiri akina umukino umwe, maze atsinze agakina umukino wa nyuma bashaka uwegukana igikombe, naho uyatsinzwe agakinira imyanya ya gatatu. Muri aya marushanwa azabera i Kigali n'ahandi ku isi, buri kipe ikina imikino 2 gusa, aho bakina icyo twakita 1/2 cy'umukino wa nyuma, kandi bigakorwa muri buri tsinda kuko nta makipe yo mu matsinda atandukanye yahura. Mu irushanwa rya mbere Croatia niyo yegukanye igikombe itsinze Misiri ibitego 4. Aya marushanwa afite akamaro kanini mu iterambere ry'umupira w'amaguru, cyane cyane ku bihugu bitaragera ku rwego rwo hejuru. Byitezwe ko muri iyi mikino ya FIFA Series 2026 hazatangira n'iy'abagore ku nshuro ya mbere, gusa mu Rwanda hateganyijwe iy'abagabo gusa. Nubwo nta bihembo by'amafaranga bitangwa nk'uko bigenda mu yandi marushanwa, amakipe yungukiramo amanota atuma agira umwanya mwiza ku rutonde ngarukakwezi rwa FIFA, imyitozo yo ku rwego rwiza ndetse no kumenyekana. FIFA Series ifunguye ku bihugu byose bibarizwa mu mpuzamashyirahamwe mu mupira w'amaguru ku isi, aho bihabwa amahirwe angana yo kwitabira no kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Mu kiganiro tundi mu makuru yacu twaguteguriye inkuru ivuga ngo icyuya cyo mu kwaha k'umugabo gishobora gutuma umugore we amererwa neza. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya California bwerekana ko icyuya cy'abagabo cyo mu kwaha gifite ubushobozi bwo gutuma abagore bamererwa neza, bakagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina.
ubwo bushakashatsi bwakorewe ku bagore 48 bo mu moko atandukanye. Abagore bamwe basabwe kuzajya bamara amasaha 2 bihumuriza icyuya cy'abagabo buri munsi, abandi basabwa kutabikora. Abagore bihumurizaga icyuya cy'abagabo bagaragaje ko igipimo cyo hejuru cy'umusemburo wa cortisol ufitanye isano ya hafi n'ibyishimo hamwe no kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Nanone bamaraga nibura iminota 15 bafite akanyamuneza kenshi mu gihe babaga bamaze kwihumuriza ibyuya by'abagabo. Ibyuya by'abagabo biba birimo umusemburo wa androstenedione ufite ubushobozi bwo gutuma abagore bagira mood nziza, bakagira ubushake bwo kugira uko bigenza, kandi ukabagabanyiriza uburibwe mu gihe bari mu mihango. Niyo mpamvu hari abagore benshi bakunda kwihumuriza imyenda y'abagabo babo. Ndabizi hari abagiye kubigira urwitwazo rwo kutoga no kwambara umwenda umwe inshuro nka amagana. Umusemburo kandi wa androstenedione uba uri mu cyuya gishya kigisohorwa n'umubiri aho kuba ibyuya bisaziye mu myenda. Icyuya kinuka gishobora gutuma ahubwo umuntu amererwa nabi kandi akaguhunga. Buriya impumuro y'umubiri ni ikintu cy'ingenzi cyane mu mibanire y'abakundana. Ubushakashatsi bugaragaza ko impumuro y'umuntu ariyo ifasha umubiri wawe gutahura ko uwo muntu afite ubwirinzi bw'umubiri butandukanye n'ubwawe, munafite ndetse imiterere y'umubiri ihuza. Niyo mpamvu umuntu umwe ashobora kukubwira ko icyuya cyawe kimunukira, undi akakubwira ko uhumura kandi nta mibavu witeye. Niyo mpamvu abakundana baba bagirwa inama yo kujya banyuzamo bakanamara akanya nta mibavu biteye kugira ngo bamenye niba imibiri yabo ihuza. Ibi mvuga abakundana bakorana imyitozo ngororamubiri barabizi cyane, basanzwe babizi kuturusha. Bavandimwe inshuti mwese mukurikiye televiziyo Kiliziya imwe, inkuru ivuga ko icyuya cy'umugabo cyo mu kwaha gishobora gutuma umererwa neza. Ni nayo dusorejeho amakuru twari twaguteguriye. Njye dukomeje kubana, nitwa Jean Pierre Rukundo. Ufite igitekerezo watwandikira muri comment, kandi ushaka kuza ubona ibiganiro bitandukanye hano kuri televiziyo Kiliziya imwe tugenda tukugezaho, wakora kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukubwira ko hari ibyo twashyizeho ku rukuta rwacu. Nitwa Jean Pierre Rukundo, tuzongere tubane mu makuru y'undi munsi. Amahoro y'Imana kuri mwe mwese, Nyagasani abaho umugisha.